74 apa? Kalau ikutkan tak kena Biasa. je, tapi kalau dia rebound takut panik. Mhm. Okay, sebab malam malam ni malam Selasa kalau dia nak buat news ke apa, malam ni biasa dia boleh buat news. Tiba-tiba malam ni rebound, naik dekat 71. Kan dah floating besar kan? Mhm. Lepas tu ni kat 74 liquidation. Jadi kita akan nervous, kita akan buka long. Lepas buka long, dia jatuh balik ke bawah. Jadi kita main jaga margin ni supaya kita tak panik je. Alright? Tapi kalau contoh masuk margin kecil, masuk liquidation 77 ke 78. Tiba-tiba market rebound. Okay, kadang rebound korang boleh tambah short. Yang tu korang boleh tinggal. Dia naik sampai 74 sebab apa? Sebab sekarang ni isu dia